kuble ya fiboro. Na kasiti jong Paulus syaki Roman kalano bandri dekat san hadu ndri. Naba lada la penyesalang ingi badu haga jing serim jong kajingyap an penyesalang ru kumju haga jimipat. Ngitip ba ya ubri barim jingi la sanar pnalang badu ban punduno ya kamet ba pop bad banam syatem rau syu haga pop naba utau belayap ula light naka pop te Paulus bakuit agane kapor ba ni kan mau karpang yagi bayi jingi bela klan open kan mau yangi ru syapangka jingim jingi gabaman kesengi te sengap kumno u batai yangi mo ngiru ngensa mipat lada ngisuntu kejingim jongi hagane ka parthei kade ban yelam yangi sha beneng bun mangi parkhan ngi kejingim jongi kade tang jongke ke jongane ka parthei balenga ngane nama super khari mofi na arposau kantangi kanta bangi don kat no minute ni perkat sepang ublay kebeneng kejingyap kejimipan perkat imapi te na kan daw Paulus pokut wong yengi mo ngimde ban syatem raushu haga pop dang ilong ki mrau jeng ke pop te hadian ke jingyap jungi sesano ke beneng dangdon kibegi jaga bang ilaban poi naga taga daw kene ketiga jingikai wong yang ni man kesngi ni ke beri barim jingi ni deban sanar pnalang bad jisu ki pop jingiru lada ni em kumta unsa pun mepat jingiru te lada ngila yap lang badu Chris inget ngensa imru rengkat badu baru beli badan bor barok pa baru kun baru mensimbako dan kerkuyu